You lift me up high, you spread my wings and fly me to the sky. I feel so alive, it's like my soul thrives in your light. But how I wish you'd be here with me all year around. Ramadan, ليتك دوما قريب. Love is everywhere, so much peace fills up the air. Ramadan, month of the Quran, I feel it inside me, strengthening my iman. But how I wish you'd be here with me. Kepada Bapak Brimob yang sudah memberikan bantuan kepada kami. ليتك دوما قريب. Kami ucapkan kepada Bapak Brimob yang sudah memberikan kami semangat. I'll try throughout the year to keep your spirit alive. In my heart it never dies. Oh, Ramadan. Alhamdulillah, kami sudah melaksanakan Bakti Brimob ke masyarakat. Kami mewakili daripada rekan-rekan yang telah menyumbangkan dana untuk membeli sembako untuk kami salurkan melalui Bakti Brimob Aceh untuk masyarakat di desa Bakti di Kecamatan Jernih, Kabupaten Aceh Timur. Semoga bermanfaat.